Shalom, para pamiarsa suluh galang kangin. Saneku sumayang titiang ring sajroning ide Sang Putra Yesus Kristus. Irage mangke sami patut ngaturang angayu bahagia ring pantaran ide Sang Aji. Sang kaning wantah sih kapitresnan idane. Irage praside kacunduk malih dauh semeng puniki. Murde dharma wecana dauh semeng puniki inggih punika. Ngulati suksemaning kahuripan. Santukan yening wenten jatme sane narke dewek nyane mautama. Nanging sujatine nenten. Ipun wantah nipu dewek nyane niri. Galatia 6 pausan 3. Uripe puniki wantah pai cepinih agung saking ide Sang Aji. Tur nenten wenten sajroning irage sani praside mausang. Yening urip sani kemargiang puniki wantah sang kaning saking tawah-tawah kemanten. Santukan titiang embas ke jagati puniki margiang kemanten nyerot nyarengin arus. Rikali jatmani kaicen urip punika mapi teges wenten tatujon tur rancangan ide Sang Aji sani becik tur luwih pisan. Santukan saking ngunu ide Sang Aji sampun madui rancangan sani agung majeng ring urip sawilang jatme. Nanging sapunapi irage margiang urip tur sapunapi mangde urip sane kemargiang puniki maarti wantah pilihan saking irage suang-suang. Akeh jadme sane ngutang-ngutang galah sajroning urip nyane ngemargiang pari indikan sane nenten maarti. Ya diasdon urip ngawak-awak. Mangde urip nyane dados saksi sane nenten becik majeng ring jadme lianan. Sane kaarsayang antuk ide Sang Aji. Mangde sawilang jadme sane percaya madue urip sane maarti. Santukan ide Sang Aji sampun ngerancang urip sane becik tur benjang pungkur sane luwih majeng ring sawilang urip jadme sane percaya. Sajeroning Yeremia kabausang. Santukan titiang uning ring rancangan-rancangan punapi sane wenten ring titiang ngeniing indi keragani. Asa punika sabda ide Sang Aji. Inggih punika rancangan damai sejahtera. Tur nenten rancangan sengkala. Mangdengi cenin majeng ring ragani benjang pungkur sane bek antuk pengajap-ajap. Dados nyane rancangan ide Sang Aji majeng ring urip iragane wantah becik. Nenten wenten rancangan sani iwang utawi kaon. Punika mawinan irage patut mautsaha sapunapi mangda urip iragani puniki maarti. Tur manut ring punapi sani kaarsayang antuk ide Sang Aji. Irage patut bertanggung jawab ring indik urip iragani soang-soang. Irage kaicenin talente mangde kelimbahang. Kaicenin potensi mangde kemaksimalang. Uratiang tekad Rasul Paulus. Santukan majeng ring titiang urip wantah Kristus tur sede wantah pikeno. Nanging yening titiang urip patut ring jagati puniki. Punike mapi teges titiang mekarye nicenin buah. Titiang urip nanging nenten malih titiang niri sani urip. Nanging Kristus sani urip sajeroning titiang. Irage wenten santukan paice sajroning ngemargiang urip sane bek antuk arti. Irage patut tetap praside meliang-liang. Santukan irage madue ide Sang Aji sane kalintang meled neresnain tur setate ngicenin sane pinih becik. Ya diastun irage ngerasa yang akeh gegodan nanging irage setate merasa siteng. Santukan ide Sang Aji setate nyarengin irage. Malih irage madue pengajap-ajap sajroning Sang Putra Yesus Kristus sane nenten naining iwang. Pemargian uripe pasti ke nenten setate dangan tur manut ring pakayunan iragane. Makudang-kudang pikobet sane nibenin urip iragane puniki pasti ke dados pelajahan sane kalintang mau tami majeng ring irage. Nanging sapunapi irage nyingakin tur nguratiang sawilang pikobet sane nibenin sajroning urip iragane. Selanturnya nih,
Iraga taler patut praside ngangge galah saneka icenin antuk ide sang aji mangde ngayah ring ide. Iraga nenten praside naur tresnan idane sani agung. Punike mawinan iraga patut ngayah tur nresnain ide sang aji. Iraga patut ngaturang angayu bagie santukan ide sang aji ngaryanang urip iragane mau tami tur macih nih. Mangde mekejang sani kelaksana yang sajeroning ide sang aji nenten naini nirguna. Urip sane kemargiang puniki dados maarti nenten santukan mase utawi punapi sane druenang iraga. Nanging santukan iraga madue ide sang Yesus sani ngaryanang iraga maarti. Ngiring iraga ngamargiang urip sane maarti saking petemon iragani sarang ide sang aji. Ngaturang suksemaning manah antuk paice kerahajengan tur trisnan ide sang aji majeng ring urip iragani. Mugi-mugi praside nulungin iraga ngamargiang kauripan sane maarti tur ngicenin dampak becik majeng ring sesama tur praside ngaluihang parab ide sang aji. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike sabda sane praside kawidarang dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.